Hagasni bakot no ke dorbar liur ke KHDC kelami kejinginnya ke bejor bah hak yang dorbar kebala penlong ikaliang persyak benmi jendat no marekot kejinginnya bu chairman. Kani kejinginnya kelami hadian bagaliang persyak kelas ngobitar bat keno bu chairman syamla ailat iki benetai lor ke service rules. Wala kilapun kan mau bula dapat ailat ki weban keren. Unong elam kaliang persyak ulapan pau kejing sokya ra boong bagani kedi kejing kentat iki kum ginong mikmat ki dan kahok ban keren. Bat ula keno aru bagi executive committee katiang banyak keren wala kadone kejing bun brio ke babiang ha ka council. Kilapan pau kejing kloy ban syong plut por wat huduk por praba jajan miat tang mani oyatai lor kene kamat. Bat unong mikmat ora dawa ban ailat bat pen pau kinya lor ke part 1 bat ke service rules nama keno bu chairman utiang bat ula pendo kahok bat pen pau yala ke rukom perkat. Nagaliang chairman ke council lu ba strong pela karjana ula pen pai ketien dak ba pen syai ba uklem pendo kahok ban keren pen ban ula buat bet iki rules. Bar ula sot ba unong mi kamat ula day ban kentup ya kawai pegawai kekentian bala ban penkela na substitute adin kejingnya tai. Bar ula penram de kebaong bala dala penon kam me kekentian delete kamlong ke basyong nia. Ban syak ban keren halor ke ai kabam dan jingmut. Ucaman ula penkut ikarai da ke basyem kat kum ke bahak ke budan bat ula khot iki ban menjur kenang ban yo ban move ya ke amendment ban yang bat kum jo ya ki bam menjur. Da ke bapen pau ulayat bet kat kum ki kendon. Bat gejing bam yo okran kadai gejing bakla na kaliang persyahi. Syuk halor kani gejing keno batiang ya kaliang persyak chief executive member ba Winston Tony Lengdo ula yang ban penpai ketien kala deg ba pensyai bakam de Satya executive committee ke batiang menetai nia hak yang dorbar. Ula pensange gejing keno ada ke baong babar okika manga council kiyat bat syong bet kat kum ki kendon jegi rules balapen bet bat penyat usyong kendor jong ka council. Yes, ngasusu kepada kam. Kentai ya right kejungi ku kinong hikmat la kentai Aklam kentai. Aklam kentai. Keren bagi penpau ye halo ni. Nomor bakat ketika rules kalong biye ya ke chair jangan bangan sya ya kini ki. Bila dia pediang bila dia senang Yo, yes, kiwe ngapediang ngailat. Ngailat itu we yes hadian ngayu iya kini kalong kaju. Pada ni kejungi ni tidak dia kan nombor. Boleh ditir. Ini syong ni tu prawati begini keren nak bentar kejing bahaya ba kau. Ngasusu ia kata. Ngasusu ia kata. Ngasusu ia kata. Nomor hangni bafila badilit. What is to be discussed? We discuss ke ladi le. Masalah tak kot sedar kadang tak kot sedar sudah hangtang ini discuss ke ida. Habang ang delete kamu dapat ikan mangai kanya balik ang delete. Tu pila de mention something hangni. Pila de mention something hangni delete lale pila ban ai sakano sakwe pat wording iban substitute hadin jong deleted. Yes. You have to pila de mention something bre. Habang ang delete the delete mean delete. Delete mean nothing. Soba nang ni sekmat. Lada pibu ka kentin delete you should have something. Lada delete bang only one clause na accept. And right the whole clause nomor kumbaga page mata hang ni. Dak maburam ni. La ngapej hang ni ka sa sang ka index and definition. So what else will be pinra amendment ni? Tan mentang amun so ita ka delete anum kran so. Kan mau nang ni sekmat ban rephrase nganum ailat kan ni nganum sa ban ya. Mr. Chairman, saya halur kata ngawan ra yang point of order 88. Ini ka pedi ba penting. Wala penting. Ini ngawan ra close with close. Roll the discussion. Ini roll the discussion. Rumah. Everything now. Rumah. Ni penia ya ka house ro asper ka eti rule. Mr. Chairman, Andre Piklam Amam nganum ta. Kalau ada pisau kita akan sim ya ka sense ka house. Kita kiba menjur ban move ya ka amendment subhayang. Kiba menjur ban move ya ka amendment subhayang. Ini menjur baru. Okey, kiba menjur ban subhayang kiba menjur ban move. Kiba menjur kadang harga majority. When I like shift the sense of the house, ya ka amendment. Kublai Shibun. Mr. Chairman, sir, I beg to move that clause 2 of the rule do not stand part of the Khasi Hills Autonomous District Council. Service Rule 2026.
No force of Haswa.